Selamat siang, Mbak. Bagaimana mantan anyar perasaannya? Deg-degan, kanjeng. Bukan siangan. Selamat ya, Mbak. Terima kasih. Semoga bahagia langgeng, samawa sampai jannah. Yes. Babin is okay. Take the video. Okay. Okay, thank you so much. Oh. Makasih ya. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi teman-teman semuanya. Malam. Jumpa lagi dengan saya di channel Yulili. Kali ini kita mau ke Simsasoy. Ngapain, darling? Acaranya hari ini ke Simsasoy? Menghadiri acara pernikahan teman kita yang lagi bahagia. KUA Simsasoy. Ya, jadi kita datang ke sana untuk menghadiri dan menyaksikan bojoku menjadi translatornya. Salah satu teman PMI Hongkong asal Brebes. Bagi teman-teman yang penasaran, oke, tonton terus video saya sampai selesai dan selamat menonton. Terima kasih. Oke teman-teman, start from Causeway Bay ya. Kita naik. Habis. Oke, dari Sipatatong. Oke, let's go darling. Perjalanan dari Causeway Bay teman-teman ya. Kita mau ke Simsasoy. Jam 3 lho wisan. Dan naik, Pian. Oke teman-teman, udah nyampe Simsasoy dan saatnya kita keluar ke exit. Pinggir kene dhewe. Paling pinggir. Pinggir kene dhewe. Wes. Oke. L6. Oke. Karena waktunya sudah mepet, jadi kita ngibrit. Oke, lantai berapa deh, darling? Ayo, UB hall. Hah? Hall. Boy. Hall. Ini lantainya UB. Minggir, darling. Let's go. Kita ketemu sama pengantinnya. Halo. Enggak gelem deh. Dan ini halo penantinya. Tanyain dulu. Persiapan Oke. untuk Oke. Thank you. Go ahead. Thank you. Nah ini teman-teman ya, ini adalah tempat untuk menikah. Kamu Bagi duduk, teman-teman yang mau menikah di sini monggo, tempatnya masih luas dan siap menunggu teman-teman yang mau menikah di Hong Kong. Nah caranya bagaimana untuk menikah, gampang dan sangat mudah sekali. Yang penting punya kontrak kerja, punya visa, punya Hong Kong ID. Bojoku, kenapa dek gini? Hah? Kenapa dek gini? Golek sego goreng. Nah teman-teman ya, monggo-monggo yang mau menikah, kita siap untuk datang dan menyaksikan. Merit. Selamat untuk mbaknya Oh, dan this is a merit. bapaknya menjadi warga Indonesia dan mbaknya menjadi warga negara Hong Kong. Congratulations. Selamat siang, Mbak. Bagaimana mantan anyar perasaannya? Deg-degan, kanjeng. Bukan siangan. Selamat ya, Mbak. Terima kasih. Semoga bahagia langgeng, samawa sampai jannah. Yes. Babin is okay. Take the video. Okay. Okay, thank you Okay. so much. Oh. Makasih ya.
salah satu temannya Mbak Susi ya? Jadi saksi hari ini ya Mbak. Alhamdulillah, semoga temanku langgeng sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini jadi saksinya Mbak Susi ya? Iya. Untuk Only put pernikahan di sugar. Hong Kong ya Mbak ya? Iya. Oke, terima kasih banyak atas kedatangannya. Selamat. Now, sir, and madam, your marital officer will come. The buyer and the groom, you stand up, please. And then your witness, no, you stand up, you sit down, please. And then your marital officer, you speak marriage no. Please exchange rings. The groom first and then the bride. Please take marriage roll. The groom first paper. And then you the bride in next paper. And then in Africa, you speak English language. Madam, you are one by one, you speak English language. And then you are share your Indonesian English language. Okay, and then you sit down please, and then you sign your marriage certificate. 咁一陣間咧，註冊官讀完嗰個英文咧，你就唔使讀英文噶啦，你用翻 Indonesian Yes. language。 Language here 咁 now. 唔係你而家話俾你知大概講乜先。咁一陣間註冊官讀完之後咧 You speak in English. Ông sẽ không thông qua. Okay. 係啦。哦呀呀咁我一陣間會 refer to your me your officer you speak English language. Everything. And then your sir In Indonesia. Indonesian Yeah. language your madam. Yes. Okay. Okay. 咁你而家 try to Indonesian speak 話俾你知。 Okay. The buyer is going to stand up, please, sir. Stand up. Before you are joining matrimony, it is my duty to make sure of the sum and binding character of the marriage contract under the marriage ordinance, which is not the voluntary union for life of one man and one woman to the exclusion of all others. Therefore, for the perfect taking of each other as man and wife in my presence and in the presence of the persons now here, and by the subsequent of assigning your names to the event, you become legally married to each other, although no other rites of civil or religious nature shall take place. Okay, so you interpret in Okay. Indonesian language. Sebelum kita adalah acara seremonial hari ini, kita akan menikah dan pasangan suami istri dan segala sesuatu bentuk kontrak dari pernikahan dan peraturan yang mana akan mengikuti hukum yang akan berlaku antara laki-laki dan perempuan dan hal yang lain. Dan setelah pasangan suami Lei dan sampean Susilowati akan menjadi dipersaksikan di publik dan satu sama lain akan menjadi suami istri yang akan mana bahwa ini dari konsekuensi pernikahan Anda dan tanda tangan atas nama Anda berdampak bahwa ini sudah sangat diresmikan dan resmi di pemerintahan dan juga meskipun keperbedaan agama dan kebudayaan ataupun tempat. Thank you. Madam, you understand? Okay. So you change your rings. How come you buy? Okay, madam. Cảm ơn Lý生宣讀誓詞啦。我請在場各人見證，我許慧華願意蘇子華同我合法妻 What 子 is it? This is Kalapa. Madam. Bahasa Inggris. I can, I call upon all person upon all person he present represent to witness to witness that I that I suami to take the to take the nama sampean Susilowati to be to be my my lawful lawful wedded wife. wedded wife. Okay. No husband. Oh, you should be this. Should be this. Oh here. My lawful husband should be. Oh lovely. Okay. It is declared It is declared on behalf on behalf of of nama sampean Susilowati as follow. as follow. I call I upon call upon all person all here person here present to witness present to witness that I that I nama sampean Susilowati to take the to take the nama suami sampean Diwaiwa to be my to be lawful my lawful wedded husband. wedded husband. Okay. Congrats.
Oh, oke. Duduk. Duduk sini. Duduk situ loh. Oh iya. Berarti Oke. saksi kok. Tanda tangan saksi. Nah. Hổ, hôm nay sẽ còn OK, thank you sir. Vậy tấn kết婚證書啊，陣間 OK OK， 喂，多謝多謝阿 Sir。 The parent cũng như stand up Thế để là xong rồi.咁啊，結婚證書支持 the marriage certificate，好快謝，唔 OK， 該晒， 好唔該晒。 thank you，多謝阿 Sir。OK。 Ditunjukin ini foto. Take foto. HP ku di kamu, darling. Mbak foto. Bentar, Mbak ya. Masker dibuka. Luar biasa, dan inilah mempelainya. Iya, ya. Nanti oke. Siap, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan sekali lagi, bojoku, Hai. ya wis, hadir di nikah, dan ini mbaknya saksinya. Makasih semuanya. Oke. Lewatnya situ exit. Foto, Oh, foto ya, tek. silakan. Oh. Foto-foto. Kita udah selesai acaranya Mochi. ya. Aku Dan tahu. kita Tahu mau Cici. diajak makan dengan Mbak siapa, kenalan dulu, Mbak. Sini. Mbak Ida. Nah, jadi saksi pertama kali ya, Mbak ya, di Hongkong. Iko yo menikah. Jadi saksi. Pernikahan di Hongkong pertama kali jadi saksi. Dan pertama kali menyaksikan.